أفا ويني من تماس ما مصاب فيري صالة حفتي حتى حفتي بينجي أبجي حميها ولد من المبيك من فيري دوم كريا سال 1907 لقطابخانه بوتان مامۆستا بوو. سعید رازوان دیروکناس و مامۆستا من ويني يكمل ما مصاهي وقت دوم بحثا بیرهاتن و روژên xwe digel vê qutabxana kevnar diket. Dîroka dirista vê qutabxanê aşkera dikit û pêş bête jina birin. Pêşniyarek heye. 1922 هوتي دوم زراندري بس نلفي أوفوي نوكا الفيري سوشيال ميديا وهبلاتي جوازينو كنو بينو فيتشي كانجي هوتي دوم زراندري اف أوفوي كانجي هوتي أوفو كني بينجي دو بينجي سي شني نوفنجيو بدرخون الزاخو فابي او الفيري النوفنجي اللي أوفوي داهم تكرن او هوتنا فيري مدفيو اف اولا بمينت اف اولا كافن بمينت وكو عبج وك مزاخونه كي بو قطاب خانه بس وقتی مزانی پشت بنیده به سرداب پیش یاری بچناچت خرابکردنا قوتابخانه که جیوه ایک حتی 10 سالی بریاره که شاشه و دوید مروف دو دل بتل سر و بریاره اف جان خواستم بو قوتابخانه که ایکش که ونترین قوتابخانه باجره که بد ناسناموی باجره بد دیدنام بریاره که شاشه و باشتره هزر پی گوهره که دی بکن Cihên kevnar û şînwar nasnam û şaristaniyeta her mileteke ye. Ev cane xasim e cihekê zanîn û zanistî be. Lê ev cihê kevnar û zanistî hinde bêbiha bûye, wasa biryar e bi êkcarî bête jina birin û li şûna wê bibe parkek. Jêrzemîna wê jî bibe cihekê bazirganî. An ku parka rawestandina Tirambêlan. Bu demê çendîn me he, hewar û gaziyên xelkê zaxo bilind dibin û daxwaza helweşandina biryara jina birina qutabxana Bûtan dikin. Serperiştê îdara serbexweya zaxo jî dibêje, ji ber qerebalixîya zêde û peydabûna nefesekê bû vî bajarî, qutabxana Bûtan diête jinav birin. بابت قطابخانه بوتان او کو گلک بیژن الاعلامي یا خلک که هست بيت كركو دي بتا بروژه که تجاری هیچ تشتکل سرنا تنها دي بتا پارک بن بیژن جر زمین های دي بتا گاراژ برا استاندنا سر ترومبیلا شور مش نفسک تدا پیدا بیتن نو بازار زاخو گلک قربالغی درست بیتن و گلک نفسک نینه کو خلک بهنا خوله وکد برنده جک ما کراله هنده دا کو ام قطابخانه راکنو بکینه پارک قوتابخانه بوتان وکه دامەزراندن li sala 1922 hatiye damezrandin ku yekem qutabxana vî bajarê bû. Lê weke avahiyê qutabxanê li sala 1952 hatiye avakirin û çendîn karekterên vî bajarî ji vê qutabxanê derçûne û weke cihekê kevnar û bîrhatin xelk temaşe dikin. Lê digel xirabkirin û jinabirina qutabxanê hemû ew bîrhatinên xelkê vî bajarî digel vê qutabxanê heyn. Ew jî jinav diçin. Ehmed Saîd, Kurdsat News, Zaxo.